Ko himen ko perabe yil hautrai Jisu Chris. Hagi jimpule mintakas ngi yosngo shapang ka jingwat binia ya ke balaja. But kumjuru ya ka jinken do jongu Paulus bakuet khaba ulashem ulalap ya u Jisu ha ka jingim jongu. U Paulus bakuit ula kain bamlar kam ya ki jimmantoi baro kaba ula banyo na kaneka perte haba ula snautu ya ka jinkardor jangu Jisu aka jingim. Ula new bamlar kam ya ki baro janganeka perte. Ula kain do ya kaspajo. Ula kain do nadong shadong namar ula new kam kerpang ya ka jingade jongu badu Jisu. Ulong uba rispa kabamul habawong nga kain bam larkang nga new bam larkam ya ke baro ula kain do ya ke baro namar udon kaspa udon ganam ka burom but shimla new ya ki to ke ba kongsan nadu ka por ula yomat ya Jisu ha ka jingem jongu. But ke baro ka baudon ladade kaspa ladade ke nam gaburom ladade ki paralok ladade ke jingstat ladade ki bara myntoi ula ong nadu minda ngamdon kamshu ya kita ladanga yo ne klam yoru ngam kuslai shu halakata namar ke jing kuslai janga ke jingit janga kalong tang nagabenta ban penhun ya Jisu lese khabangi pe kum kane ka jinglong jongu Paulus bakuit lese ki parlok jongu kiler ki bailia namarulom barispa badula yino na tong shadong te lese don bun ki bri kila kot ya beach namar kamindoi ayu pi bud ya uble uba pimyoi shisha but nagabinda jongu pi shashitam katne nagabinda jongu pi perlut ya ka por jompi pilom barispa shisha te bale pat pi ino ya ke baro bale pi perlut ya kamit bagasngi nagabinda ukris kamindoi ayu kani kala ballonge jinkili haba ki parlo jongu kila kili au but haba ki yosno bauni u Paulus bakuit minta u bud ya u Chris lindi batimai badu Paulus bakudu ong kalong ka myntoi shisha but nagabinda bun mut ki briu kalong ka jimbi kumba mauhi ula hikayengi hakashiti jongu sha ki Corinth ka jimbij but ka jingstar bun hapden jongi ngidon kam so tu ya kane ka jingkot ka jongu Jisu de nagata ka daw Jisu karen hangi shapang parshi jong ki ukon lamborot but kas bai rupa balaja armu uwe ula ino ya kaspa kindai po kindai kabamut ulomba rispa tam udon bun gi lamborot ladade mano kiyong tang uway mo uladja napadeng kikinhun lamborot bale piperlut ya ka por jampi Henry uni ulong unangop lamborot baba shibun badula koloy ban new koridor ya uta ubaladja unongap lamborot ubapelut ya ka por nagabinta ki batolot kani kadeke jinglong jongu Jisu but habau Paulus bakuit ula shem ula lap kane ka jinglong jongu Jisu ha ka jingim jongu ula kendo ya kaspa jongu ula kerlalong uba bij ha kamat ka pertei namar u Jisu ulong kam kordor ha ka jingim jongu but bale u Jisu ulong kam kordor namar u Jisu u ken kordor iyangi ha ka jingim jongi warlada ulang ubah pahu pahai ukoloi ben ino ya kaspa jongu nagabenda jongi ukoloi ben ino ya ka jingim nagabenda jongi ukoloi no ben aiti ya ka jingim nagabenda jongi kane kalongka jimmantoi habangi duwai hau Jisu nginnum mane ya kibleitau nginnum mane ya uble ubam don jingim henrengi mane ya uble ba don jingim shisha bar habangi aiti ya ka por jongi
habang iaiti ya kaspa jongi, habang iaiti ya kasap ka pong jongi, habang iaiti ya ka jingkoloi mensiam jongi, ngidang iyo kam shibun ban ya ka bangi iaiti. Palad ya ka kindai po kindai ka bangidon, ngidang iyo ya ka bakardor tam ha ka jingem jongi, bad kata ka jing bakardor tam kalong ujisu ki. Na kata daw ki briu ki koloi ban pelud ya ka por. Nagabinda kaneka daw ki briu ki treshitom ban ya jan padu Jisu. Te lese bun ki briu bams na utu ya kane kirki ben yangi. Bale pi duai, bale pi pelud por ban wad ya Jisu. Bale pi perking ya ka jingim jambi na ka ban le ya ki basiniu. Namar ngi kendu ya kita ke baro nagabindau Jisu. Habangi raikod banum lepop kadon ke jimandoi yangi. Habang ngi pe saudong jongi bon gi bru ki im kadamon. Bon gi bru ki im pahu pahai. Bon gi bru ki les ngoba ha ke jingim jonki. Les kirki ben yangi. Habade ka por ban enjoy pi pan pi jid ben im dakawai pat ke jinglong. Kane ka long ke jimbich. Di nakataka daw ko himmen ko para ngilap ngishem ujisu ulong uba ap yang ibarabor. Ujisu ulong uba wad yang ibarabor. Namar ba ujisu ulong uba wad yang ibarabor. Kalade ka kamram jangi iwe pa iweru ban im nagabenda jangu bad ban treshitam ban wad iawo treshitam ban im rengkat badu bad nom banginom iamshu nagabinda kie baro ngi kendu haga jingem jangi ngi kemen halor kie bangidang iyo na ujisu haga jingem de nagadaga daw habangi puson ro syapang kane kende kabala wad baro shi ing jangka ban wad ban shem ya kata kasbai rupa namar nagabinda jangka kata kasbai rupa kalong bakordor Ujisu ulang bakardor. Nagabinda o Paulus bakud ujisu ulang bakardor. Nagabinda jongi iwei pa iweiru ujisu ulang bakardor. But ngide ban im nagabinda jongu namarulang babha. Namarulang babha, namarulang id, uba id yangi, namarba umju ino yangi marwe haga jingim jongi. Tongin duwai nagabinda kanega jingay haganega Eucharist bakuid. Bangin nom sange ban id ya ujisu. Lano lanoru em haga jingim. Bangi kloy benaiti ya ke jingim ya ka por jongi naga benda ban pensnga ba ya bu Jisu ba id karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban sautu melong uba kardor ha ka jingim jongi palat ya ke baro ka bangidon palat ya ka spa ka pe palat ya ka sap ka pong palat ya ka jing nang jing start melong uba kardor ha ka jingim jongi Enyaro ya utrai Jisu Christ. Amen.